En welkom vir u wat so pas ingeskakel het. Welkom op Outeniqua Park hier in George. Nog 'n wedstryd van die Southern Cape Sports Tours. Wedstrijd 4 van die dag. Wat gaan afskop? Squaggas onder 19A teen die Wilgers. Hoërskool die Wilgers en Quaggas. Wedstrijd wat enige oomblik gaan afskop. Zodra die opponente die scheidsrechter veld vat. Sal ons onderweg wees met wedstrijd 4. En hierdie dag, wat 'n lieflike dag van rugby. Vorige wedstrijd. Prachtige hardloop rugby. Bal in hand. 3-3 galore. 48-7 die telling. Quaggas wat ook nou op die veld verskyn. In die geel en swart. Byna familie van die Bumblebees. Maar pragtige kleur in hulle geel en swart. Dis die teken van die scheidsrechter en ons is onderweg. Hoog in die lug word hy gaan. Koop 'n stukkie grond en bly sit daar. Baie vinnig. Strafskop aan die Wilgers. Dan gaan hulle vinnig speel. Dis Jansen. Maar hy sê nee. Ons gaan nog veld koop. Veld afgejaag en goeie veld gewen. Snaaks genoeg dat as die vaskop stit wat kantlyn toe skop vir die Wilgers. En nou as 'n Tate wat sal gooi in die lyn staan vir die Wilgers, die manne in groen. As hy afgeneem, die man in die lug gespeel. Ja, strafskop, man in die lug gespeel. Ongedwongen fout en weer die vaskomst tot Kleinboy. Wat self besluit, I'm a prop that can do anything. Vier lyn staan, hierdie in binne die kwagtgebied van Quaggas. Wie gaan hierdie keer op? Byna baie beter gedoen in die lyn staan. Hierdie bal, bietjie sloppy, maar nou gaan hy moet uitkom. Ek het my bedenking is daar hier stit of is dit 'n loskakel? En wie hang uit? Ek dink is 'n loskakel. En die nommer 3. Enige rugbykenner sou 'n bietjie verward wees met daardie een. Maar okay, ons gaan aan. Strafskop en dit gaan aan Quaggas. Uitstekend.
Ja, dis ja, die loskakel wat dan nou in die nommer 3 speel vir Kwaggas Puinte. En die loskop Stad wat in die nommer 14 sal speel, Moelman. En dan die vaskop Stad speel in die nommer 10 van Gene. En die regtervleuel is in die nommer 1 Eben Goosen. Die wedstrijd het nog lang nie begin nie en my kop is reeds seer. Ek dink hierdie coach is 'n tipe van 'n rassie. En haar kom het uit vir Kwaggas en nou die Rihanna in Kliphard opgevat. Het lyk na die heel agter plaatjies. Kom hy weer uit. Voortaan van rigting Vander. Oeh! Sada so. Sada. En moet nie weer opstaan nie. Dankie dat jy gekom het. Baie dankie vir jou samenwerking. En die skeieregter wat sê Kwaggas is van hulle voete af. Ongelukkig. Maar goeie loop hier daar die groot man. Die bulldozer homself. Loskakel. En die nommer 3 Owen Puinte. Jos van Eck. Van sy springe kom hy uit. Prats. Die Rihanna. Is Molla, die kaptein. Dadelijk is Prats weer vinnig naby. Puinte. Gaan hy uit vir Valentine. Matthew Valentine wat opvat. Prats. Vlak gespeel hierdie keer vir Moelman. Die loskop Stad in die nommer 14 Prats. Hierdie keer vat van Geen in die vaskop Stad. In die nommer 10 En dan slaan hy hom aan. Vir u wat hierdie een gemis het by die huis. Nommer 1. Of die vaskop Stad. Dra die 14 Aiden Moelman. Die loskop Stad dra die 14 Die vaskop Stad. Luke van Geenen. Dra die nommer 10 Die loskakel. Owen Puinte. Dra die nommer 3 Die regtervleuel. Eben van Goosen. Dra die nommer 1 En dan Joandre Prinsloo. Die heel achter. Dra die nommer 21 En dan dra Louis Olifant. Die plaatsvervanger op die bank. Die nommer 17 Of liever die nommer 15 Van Eck. En dan vind hy in die lig Valentine, sy kaptein, kom hy af. Pinne toegegee. Oh, en is hy Hentoff wat 'n man vir 3 jaar daar sal laat lê. Kom hy uit, Puinte. Speel hy van Geenen. Prats. Weer van Puinte. Spasie in die buitekant meter weg. Pinne toegesny. Die Karelse, Werner Karelse. Voordeel nie aangeslaan. Die Wilgers en Kwaggas.
scheidsrechter. He will not be happy. He is not happy with the scrums there. En hij zei die mannen moet net gauw eerst opstaan en dan weer reset. Veld afgejaagd. Thierry Kwagas, maar ongelukkig direct uit. Direct uitgejaagd. Ongedwongen fout. Van Eck. En is weer Valentine waarop gaan. Kom hy uit Brits. Point o! En dan baie sloppy aan de gang. Maar as die Rihanna wat hy steeds gaan. Karelse. Moeilijkheid aan die buitenkant. Oh, hy sou afgerond word. Die Van der Walt. Donovan Van der Walt. Hy sou definitief weg wees van 5 punte in die hoekie. Want soos hulle sê by Villa, in die hoek is koek. Koek in die hoek is koek. Tata. Scheidsrechter niet tevreden. Goed weggebreekt die Kwagas. Kom hy uit. Die Rihanna gaan Kwagas op hardloop. Spasie. Spasie om mee te werk. Spoed. Skoppie deurgesit. Sy nummer 15. Plaatjies. Opgetel het. Ja, Spynte. Hy sit hom weer terug op die voet. Nou word hy goed teruggeval. Die Jansen. Sit hy hom weer op die voet. Brits wat terugval op verdek verdediging. Oh! As daar die abstractie van der Walt. Oh, en dan loop hy hom vast daar so. In Steenekamp. Puinte op die voet. Maar net tot in die hande van Poster. Kom hy uit. Die Rihanna. Geel om lig. Word dan vastgemaakt door Bernard. Kom hy uit plaatjies. En die hande daar so van Jaas Bossard. En aan die hoek is Maré. Hy geniet hom. Maré. Prachtig afgerond. Die Kwagas. Aan die hoekus. Goliath. Wat hierdie een oplyn. Goliath. En ongelukkig stoot hy om rechts voorbij. Maar die 5 punten is op het tellbord en Kwagas wat eerste bloedryk. En nou is het catch me if you can. Maar prachtig die Rihanna gegaan.
Die ondersteunende spel van haar die twee spelers, Maree en Bossert. En hy sê, ons is op die huis van die arende, so ek gaan in die hoekie oorvlieg, soos 'n arend. Puinte, wag, vlak gang, teruggewen, uitstekend gedoen deur die kaptein Valentine. Prats, puinte, Tiriana, Moelman, vat hom daar vasloop. Puinte, Tiriana, oh! Stay there, wee. Sirene wat afgaan, weer puinte. En dan loop hy hom vas, as Moelman, Aiden Moelman wat hom vasloop in die verdediging. Dit lyk na klein boy. Waarom daar vou soos 'n kampstoel? Oh, en onderskep! Gaan dit wees? Wow! Goliath! Gaan hy die bal uitkry? Pragtig aangegee. En dan gee die skeieregter die strafskop. Vir holding on. Goed gedoen daar. Deur die Wilgers om aan daarin te klou soos 'n bosluis. En hulle kry die strafskop. Puinte. Vir 'n oomblik bring hy verligting met die voet. Maar kyk net. Die observational awareness van Goliath vir Kwaggas en dan draai hy die gaskanne oop. Klop 1-2 manne met die spoed. Maar die agste man. Mollet, die kaptein. Hy sê hom nee. You go nowhere. Come right here. Dat het gelyk soos 'n risie op die N2. Maar wie is nog 'n man wat gevou word. Soos wasgoed wat klaar gewas is. Prats. Pas net hy gaan self skop. Hoog in die liggaam. Goliath en hy word ontmoet deur Valentine. Via sy moeilikheid aan die buitekant. Bossert. En die stot. Die loskop stot. Wat hom in hardloop nee, dis die vleuel Goosen. In die nommer 1 trui. As jy wat 'n getrekker en 'n gerekkery. Kom al uit met die bal. Voorspelers wat nou hulle lyf kat maar nou. En hulle kry die strafskop. Bala. Ja, hulle die punte. Hulle die voorsprong. Beste keuse as om daardie voorsprong te vergroot. Kan hierdie 'n 8-punt wedstryd maak. Maree. Hy gaan self hierdie invat. Geen fout maak hy. Nog 3 punte op die tellbord. 8-punt wedstryd. Die Wilgers moet nou 2 keer punte aanteken. 'n verdoelde 3 en nog
punten op een of andere manier om die voorsprong te vatten in die wedstrijd. Pinta, Owen. Weer goed gedoen. Die Vulgers wat weer die afskop steel onder die neus van Kwaggas. Kom hy uit. Pinta en dan sny Gapping. Sny vir hom. Prats. Gaan hy na dieselfde kant. Agterlyn in werking. Oh! Maar die eindjies wat net nie daar kan kom nie. Groot skrum. Skrum wat heeltemal gedraai is. Kom hy uit, Goliath. Weer. Oh. Beste van aangee nie, maar bal is geklap, sê die skeieregter. En gegooid deur Bernard. Goed vastgemaakt aan die achterkant. Dat is Kleinboy. En nou opgevat. Die Steenekamp. Afgeneem. Deur de Vulgers. Prats. Vinnig klein kindjie gespeel. Mollet. Jano Mollet Prats. Pinta. Nou in die hande van Opperman. Deur die hande van Vulgers. Daar is man aan die buitekant. Spasie. Het hulle. Die heeft nou wat toegemaakt word. Pinta. Oh, gelak word hy gesmeer soos 'n pakkie botter oor die veld. Aangevat deur Moelman. Voordeel. Vinnige speel. Hier moet hulle wyd speel. Hier moet hulle wyd speel. Kom hy binne toe. Valentine, gaan hy nog een kant klop. Poinasie skyt recht ook daar. Kosner die tuil. Pinta. Moelman. Ah. Hy het hom.
Moelman steeds hy en hy gaan oor die doellyn. Aiden Moelman. Hy hou sy lyf heeltemal vleuel vandag. Op die kant rond hy af. Bek homself, dra homself. En hy teken die punte aan. Eerste punte vir die Wilgers. Spel wat gevat word deur Kwaggas. Goed ingewag en mooi ontvang. Om die afskop te vat is belangrik. Daarin is vorentoe. Ja. Kwaggas. Waar die insit gaan verdien. En die vaste skrim. 3-punt wedstrijd. Ongelukkig kon die Wilgers nie slaag. Met die doelskop nie. Speler waar aan nou lê daar. Lyk net na stywigheid te so hy sal okay wees. En hy sal definitief verder wil gaan met hierdie wedstrijd as Steenekamp. Massieve eerste helfte waar hy so ver achter die rug het. Die dooie bal draai met passie, bring lewe in hierdie Kwaggas 15-tal. Doen die donkie werk, 'n regte workhorse, sy ingesit word, kom hy uit. Jansen wat hom uithaal in die agterlyn, wat weer aan die gang kom Goliath. Valentine. En die buitekant is daar weer moeilikheid. Rensburg wat byna daar weggekom het. En toch kry hulle die strafskop. De Wilgers wat sy dissipline sal moet verbeter indien hulle wil bly in die wedstrijd. Op die oomblik laat hulle toe dat Kwaggas in die regte areas van die veld rugby speel. En Kwaggas is dodelik, gevaarlik op die aanval binne hierdie 22. Hierdie agterlyn gaan definitief nou weer as hy die hoed uitdruk. En 'n muis, en 'n kat, en 'n hond, en al wat daar is, sal hulle uitdruk. Rolmaal beweging, wie sou nou dat kon raai? En beweeg hulle vorentoe. Momentum aan hulle kant. En die 2-3. Uitstekend, uitstekend.
Hierheen lijkt nou weer naar Maré, waar die skop achter. Kom je nader, de rechtervoet. Ongelukkig iedere keer niet Dani. Ouwen punt om weer zaken te hervatten. En 4 van die Wilgers die afskop. En uitgeboender. Wow! Steenenkamp. Waar hij een beetje opgewonden raakt. Goed gedaan, die Bernard. Diriana. Valentijn. Kulaya to aan die buitenkant. Oh! Van Rensburg. Groot skrum vanaf Kwagas. Wat ik kan gaan uitkomen. Volgezet om. Mannen wat voeren toe bier. Voeren toe werk. Kom jij punten. Hierdie vastkomstat. Als voorwaarde goede loskakel. Brits. Punten via. Hij zet die achterlijn aan de gang. Ja, een van die voorspelers naar de opvat. Als Van Eck. Opgepakt. Klein kijkje spelers. Donovan van der Walt. Kom er weer uit. Woe. Het lijkt zoals een kop aan kop. Oh, man geklopt. En dan geen verkeerde man aan. Voor die skopper. Van Eck. Nee, dat is punten. Ouwen punten.
Hier die 3 punters, maatjies. 3 punten. 13 punten teenoor 8. Ons wachtend op Valentijn en diepgang, uitstekend. Gejaagd naar die bal. Tiriana. Moelman. Lijn staan. Ja. Panatro komt hier in Palacenter. Uitsteker gaat doen. Die Mollat, dat is Marius Mollat. Jano Mollat. Zijn puta natuurlijk, die kapitein. Moelman. Veld afgejaagd door Valentijn. En nu komt hij nou. Dat is Werner Karelsen. Oh! En hij stampt je daar zo. Uit die pad uit. Hij gooit hem weg. Zoals een vroot via. Zeg, ai. En dan weer. Wacht in de lucht. Oh! Ja. Hallo. Goedemiddag. Ons het nog in elkaar gezien. Goedemiddag. Dank je, hoe gaat het? Nee, ik zal groeten sturen bij de huis. Baie dank je, ik maak zo. Nee, dat gaat nog lekker. Nee. Als geen probleem, ons kan na die tijd weer keer. Nee, dat is alles recht. En nou hulle die medic ook samen naar die keer toe later. Zij moeten net kon luisteren, waar is je tijd in plek? En dat is rusttijd. Hier aan wedstrijd 4. 13 punten. Tegen 8 in die gunst van Kwagas. Sierspan.
Tweede helfte. Wat afskop. En hierdie keer neem Kwaggas hulle afskop baie goed. Baie beter voor voetbal. Waaruit kom. Groot man, en nou weer klein boy. 1, 2, 3, 4, 5. Man waar hy saamtrek. Plus die 10 meter waar hy vorentoe maak. Kom hy uit. Wow. Spiekie om die kollig, skeieregter sê hy is okay met dit. So bietjie hakak, maar die bal gaan deur die hande van Kwaggas. Oh! Een persoon daar in 'n Steenekamp wat dit doen. Baie gelyk, soort gelyk aan Marco van Staden. Tipe speel wat hy speel.
Kantlyn toe gekorrel. Deur Goliath. Verandering aan die kant van Kwaggas. Die myntjies wat nou op is in die plek van Rensburg. Scrum. Brits. Met die bal in hand. Hanru Brits. Vryskop vir die Wilgers. En Owen Painter wat sê hy gaan kantlyn toe. Maar hy skop hom net veld af. Tot aan die ander van het lyk na Plaatjies. En hier kom Plaatjies met die teenaanval naar die hoofpaviljoen kantlyn. Plat getrek in die middelveld, die Mollet. Marius Mollet wat hom goed onder beheer kry. Oh. Piek wat ook nou op die veld is. Oh! Ongedwongen fout daar. Het lijkt naar Hanru Brits. Goliath jaag om diep. Veld af. Die ene skeef, ja, moes feitlik naar die buitenkant gaan om hom te gaan haal. Nuwe reël natuurlijk aangepas wat Haker toelaat om skeef te gooien op die binnenkant se skouer van sy springer, solank as wat die opponent nie contest nie. Maar indien dit skeef is on the outside shoulder, dan sal die skeieregter die bal vir die opponent gee. Soos in hierdie geval, en Brits kies om te skrum. Kom hy uit. Deur die hande van die Wilgers, hierdie keer besluit, Mollet hom op my voete saad. Goeie verdediging. Olifant, Louis Olifant in die nummer 17 trui. Kom hy uit. Hierdie keer vir Kwaggas. Goliath. Hy sien spasie. Skop hy hoog. Tot aan die keelgat van Painter. Tackle release, sê die skeieregter. Brits. Sal hy hom terug op die voet. En die daskant.
Ja. Ball unplayable. Scrum aan de Wilgers. Opgetel achter. Voor Brotsom kan krijgen van Mollat kaptein om. Oor die verdedigingslinie geskopt die Brats. Oh! Je kan punten komen voor. Voer. As het nou. Hij dit as kant. As hy opgehou, die bal kom uit. Pointer. Moelman. As daar een nok. En weer die medische span wat al aan een voorlid vanmiddag hier op Outeniqua Park. Voor je wat zo pas ingeskakeld, welkom op Outeniqua Park. Wedstrijd 4, dag 1, thans aan de gang. Kwaggas en de Wilgers. 13-8 van Kwaggas. Als nou de tijd van die dag, waar die middagslaapje gevat wordt. So die mannen denken, hulle moet zo'n beetje leeg en net binnen strek. En dan kan die medic die kramp uitwrijven. Maar dan eindelijk is hij maar. Ja. Scheidsrechter sê spel gaan aan. En steeds is haar man wat recht onder die palen voor hem thuis gemaakt het. Ik geloof stellig dat als de Wilgers nou moet komen op hem, dan gee hy die grootste tackle van die dag. En dat gaan een try-saving tackle wees. Ik hoop die africhter heeft gezien dat daar gaan een man van die veld af. Skade wat om een groot applaus geeft voor zijn handen weg. Harde handen weg. Kwaggas wat moet keer voor alles wat weer te zien op hulle doellijn.
5 punten zal maken dat hierdie wedstrijd gelijk op is. Die 2 punten bij dat. Goliath, para terugspeel. Wow! En dat is een sandwich. Van sandwiches. Hier gaan geskopt moet worden. Paya vanaf bij Aastag is aangeskopt. En Jana van Prinsloo. Hij gooit mooi die verhaal. Molot. Aan die buitenkant. Sanjana daar van Marie. Malan. Oh! Textbook tackle. Op tijd, op datum. Ik denk de africhter is thans baie ontevreden. Want hij verwacht zijn exit plane moet een werking komen, moet een plek komen. En huidiglijk als Quaggas net te fancy. En alles geeft die ballen aan. Geef die ballen in rondte. Olifant waarom vanaf binnen te spelen. Prinsloo, hij probeert een man klop. Maar dat is Jansen wat voor hem zei. Nee, Buta, you go nowhere. Ja, en Bumblebee. Wow, en de Volgers. Volgers, met die ballen aan, Pinta, kom met die Rianne. Achterom aan de gang hier, Prinsloo wat nou moet terugkomen en recht maken. Quaggas. Oh, spasie die buitenkant, Olifant. Maar goed gedaan die Quaggas, hulle staan in verdediging. Moet nou net uit die gooi zone komen. Valentijn. Direct uitgeskopt. Goed gedaan de Volgers. En de scheidsrechter zegt skief. Groot skram vanaf de Volgers hierdie keer. Goliath en weer besluit hulle om te hardloop met ballen aan. Fout gegooi hierdie keer. Oh!
Opgepakt en spotmakkelijk. Het lijkt naar de kapitein Mollet. Twee punte by. Iets dat van een misverstand. Hierdie een mooi diep uitstekend gedoen, Goliath. En Tom en dadelijk is hulle weer op die pad om die voorsprong te nemen. In die wedstrijd. Binnen die kwartgebied. Ruk en pluk, ruk. Zoals een kar wat sukkel met de jumpstart. Op die doellijn. Goliath, hij gaat zelf. Ik weet hij gaat zelf. Afruchter wat schreef aan die kant af. Hou die bal. Verdediging en discipline. Dat is wat de Wilgers nou gaan houden hierin. Kwaggas wat net zal moet opkijken en zien dat die spaties aan die buitenkant. Maar dat hulle ook meer spasie in die binnenkant het. Kom my Goliath wat hem wyd oog gooi moenie. En alles skip. Maar die strafskop voordeel was aan. Takskop van die Kwaggas. Alalada. Steeds kort. En daar is hij 3. Daar is hij 3. 5 punten voor Kwaggas. Wie al verdient. Doelskop om te komen. Van die 2 punten en
Marie, kijk via. Nou daar die 3 gedrukkers. Bernard was bijna daar. Maar die optel en die oorgaan. Uitstekend gedoen, die aanhou, die uithou. Die moe bene, tweede speler wat met 'n stywe kuit die veld moet verlaat van Kwaggas. En dan is daar steeds nog een wat nie kan op nie. Wedstrijd feitelijk binnen zijn laatste 10 minuten. Afskop. En weer vat de Walgers hierin aan die buitenkant. Walgers speel nou met de tweede vuur en de tweede vlam. En alle skoene. Kijk om weer een beheer te komen van zaken in die wedstrijd. Oeh! Olifant. Weer net aan een hoekie. Krijg je die bal. Balbezit steeds aan die kant van de Walgers. Hulle voel hulle kan daar die 3 kry. Oh! Maar hantering. Dan wordt die veld afgeskopt. Monster van een skop. Woe! En nu is het weer de Walgers op die aanval. En ondersteuning is daar pijn. Maar hij is oor die kantlijn gevat. Owen Painter.
De Wilgers. Nou weer op die kot op die doellijn. As dit hierdie een, ja, hy is hoog in die hoekie. Weer van hulle die voorsprong in die wedstrijd. Minder as 10 minute oor. En die doelskoppers tussen die palen hier. Nog 2 punten bij. En als kijk dit. Vannacht in die klein kijkje gespeeld. Klopt zijn man. Op die buitenskouwer. Van 5 punten in die hoekie. Hierin weer hooglarang en aangeslaan. En vannacht weer naar de afskop. Als het Kwaggas op die aanval. En op die oog om weer dingen aan alle kanten te zwaaien. Wordt die kantlijn geneem, maar voordeel was aan. Bal kom uit. Vir Kwaggas binne toe gespeel. Jansen. Strafskop. Gaan aan Kwaggas. En hulle gaan lyn toe skop. So wat 4 minute speeltyd oor. In die tweede helfte van hierdie kragmeting. Klein boy wat sy verskyning maak. En holding. Bal vastgehou op die grond. En veld afgejaagd. Deur die Wilgers. Goed in die lijn staan. Die Wilgers. Kom maar uit. Die achterlijn wat nou gaan kijken. Om nog punten aan te tekenen.
ouens wat baie vinnig op die pad kom. Pala is die opsie wat gekies word. Met die strafskop. Indien hierdie skop oor is en Kwaggas druk, 'n verdoelde 3. As hierdie eerste wedstryd vir die dag wat gelyk op speel. En punte. Sorry, 2 punte, die 3 punte by. Die telling wat aanskuif na 18-25. In die guns van de Wilgers. Valentine. Met die bal in hand. Gevecht weer voor die bal. Kom maar uit voor de Wilgers. Pointer, Diriane, Olifant, oh! En die verdediging is dadelijk op zijn hakken. Nou is het tijdkoop en tijdkoop. Feitlik is hy iets van die verlede, die bal wat oor die kop gaan van Mandjies. Steeds is hy binneveld. Hy hom binne toe vir Goliath wat een wil klop. En dat is die einde van die wedstrijd. En die Wilgers wat koning kry. Bo Kwaggas, 25 punte teenoor 18. Moenie weggaan nie. Die tweede laaste wedstrijd van die dag. Asobana.